Pozdrav svim učesnicima projekta Ista šansa, drugi ciklus. Za početak bih vam htio predstaviti naš akcioni plan. Mislim da su svi dobili, a možda 2 osobe još se prijavile. U e-mailu. Htio bi, znači, u nedjelju nam je prvi ovaj Zoom je bio upoznavanje. Baš sam uživao slušajući vaše biografije i baš sam srećan što ima tako dobrih i kvalitetnih ljudi. Sljedeće nedelje ćemo početi intervjue pojedinačno sa svakim. Ovu nedjelju, eto sad tjedan, još se prilagođavate i tako da nisam vršio pritisak. Znači, u nedjelju će biti prezentacija platforma gdje ja već imam naloge, Upwork, Freelancer i Writesonic. Tu ćemo još spomenuti neke domaće platforme i svašta nešto. Drugi deo Zooma očekuje nas da pričate, da postavljate pitanje, šta vas zanima, tako to. I znači, Zoomovi su svake nedelje, nešto će se malo promijeniti, svake nedelje u 8. Zašto taj termin? Zato što mnogi ljudi rade, imaju djecu, ali žele da bude na ovome kursu i nekako prva ista šansa i drugi ljudi koji govore da je taj termin dobar. Znači, pored ovih aktivnosti bit će neke druge aktivnosti, ali to će sve biti u zavisnosti šta vas interesuje. Želim svi da polože ova 2 sertifikata na HubSpot akademiji, možete vi posle položiti i 5 i 6, šta vas zanima, jer su jako korisni i zadovoljavaju kriterijima našeg projekta. Svima sam poslao, izvinite, malo sam prehlađen, ali proći. Svima sam poslao Google Sheets, napravio sam pojedinačne naloge za svakog učesnika, da tu ne govorim gdje su drugi, otvorit ću svoj. Kao primjer, možda ovo izgleda naivno i tako to, ali jako je dobro. Da svake nedelje, svaki dan, da pišete neke vaše aktivnosti, stavljate neke linkove, ja imam mogućnost isto da vidim vaše aktivnosti nedeljne i tjedne. I, na primjer, stavite naziv kursa ovdje, X, taj dan kad se ulogovali, 10 minuta, 15, 20, koliko god, svaki dan ako imate malo vremena, daje rezultat. Tako da vas molim da popunjavate na nedeljnom tjednom nivou ovu formu u Google Sheets. Ovo je, znači, na osnovu prijavnog formulara da se ljudi prijavilo, pa smo tu nešto radili, neke regulacije. Tu ima i učesnika i sa prvog ciklusa koji žele dalje da budu sa nama. Znači, probali smo 34, ima novih, ne znam koliko, 42, nek se lijepo družimo. Što je najviše, ovo je na osnovu vaše ankete koje smo imali u formularu, od 49 ljudi koji su odgovorili. Copywriting, znači koga najviše privlači je 24,5%. Kreiranje sadržaja na društvenim mrežama, što ćemo raditi na našim radionicama, digital workshop radionice, koje kreću od 3. nedelje. Hoću da se sad malo prilagođavate, sljedeće nedelje da imamo intervjue, da znamo šta vas zanima, gdje ćete dobiti formu, gdje ćete popuniti neke stvari. Mi ćemo vidjeti šta vas još zanima izvan HubSpot akademije, ali bolje u narednih nekoliko nedelja, tjedana koncentrisati se na ova 2 kursa. Kada završite slušanje kursa, kada dođete do polaganja ispita, molim vas, kažite mi, poslat ću vam
pa jedan priručnik sa čestim pitanjima gdje vam može pomoći. Važno je da položite kurs i da razumete dobro i što se tiče ova 2 kursa nudimo tu vrstu pomoći. Nećemo polagati kurs kao u prvom ciklu sa drugim ljudima, jer vidim da u drugom ciklusu većina ljudi razume engleski jezik, što je jako dobro. Ovako izgleda njihov kurs. Zašto polagati ispite na HubSpot Academy? Zato što su njihovi kursevi stvarno priznati. Na LinkedInu, kada možete unijeti sve njihove kurseve i poslije stvarno imate ponuda za posao. Znači, nije nikakvo lupanje i to, nego stvarno se dešava. Pa sredite LinkedIn profile. Ono što je to interesantno, da ne zaboravim, želim da otvorimo grupu ovdje na LinkedIn, našu grupu. Da li će to biti Be Happy Work and Travel ili ista šansa, pišite, ne znam, šta mislite. Želio bi da se svi povežemo. Mi imamo na Facebooku našu stranicu, ali ja mislim da to nije nikakve velike koristi za nas i za naše poslovne karijere. Ima divnih stranica i na našem jeziku, ali nemam pojma da li ima neke velike koristi. Ono što bih vam preporučio, što je ok stranica gdje ne promoviše samo jednog čovjeka, to je marketing zajednica, Facebook stranica. Šta sam još htio pokazati? Znači, što se tiče digitalnog marketinga, ovako treba da izgleda digital marketing, ovako treba da izgleda kurs. Znači ima više kurseva, certification kurs, znači s certifikatom. Taj kurs trebate da slušate. Još jedan kurs kad budete imali vremena, content marketing je jako dobar i jako koristan kurs. Ali polako, preporučit ću vam ja više kurseva, ali kad dođe vrijeme. Da se vratimo ovdje, šta sam još htio reći. Da, govorio sam o ovih 16 naše te plan aktivnosti i kad su Zoom meetingzi. Tokom nedelje, znači na vama je da slušate kurseve, da i pored toga nešto slušate što je zanimljivo, da razmjenjujemo linkove. Zajedno smo jači, tako da svako ima određeno iskustvo i interesovanje, ali sljedeće nedelje kad počnemo da obavljamo intervjue sa svim učesnicima, znaćemo koga što više zanima. Što se tiče naših certifikata koji ćemo na kraju projekta uručiti, nadam se ako Bog dao ovaj put uživo, u Novom Sadu, negdje drugoj polovini januara, izgledaju ovako. Dobro, ovo su zahvalnice. Evo, ovako izgledaju certifikati naši. Ko može dobiti ovaj certifikat? Svi koji budu zadovoljni, znači koji poštuju plan i program, koji imamo tih 16 nedelja tjedan, za nekoga je to previše lako, za nekoga je teško, ali opet poštujte minimum i ja mislim da će biti uspješno. I ove certifikate smo izradili uz saradnju sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam. Nuđi nam je šansa u julu, 14. jula kad je završio prvi ciklus, da imamo dodelu certifikata u Istočnom veću Vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Vjerovatno će mi ostati to i za ovaj put i nadam se da ćemo se okupiti u većem broju, rećemo na vreme, mjesec dana kad je tačno, znači tamo u decembru će se znati kad je to tačno u januaru i nadam se da ćemo se okupiti. To je to, da ne idem nešto pretjerano puno, to je to otprilike. Vidimo se u nedjelju, važno je da prisustvujete Zoom meetingsima, da postavljate pitanje. Sve će ovo biti objavljeno na našem YouTube kanalu. Da, još da dodam, svako ko
ne zna dovoljno Google Workspace, ovo je odličan YouTube kanal gdje možete mnogo korisnih savjeta na engleskom da čujete. Još jednu stvar nisam rekao. Ako izgubite ovaj vaš Google Sheets koji sam vam poslao na vaš email, možete ga naći u vašem drive. Tu je uvijek i svaka izmjena, to se automatski čuva i sve ok. To je to. Da ne dužim dalje, vidimo se u nedjelju.